Kilagyuning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatiliya sana kay kayungan. At keka antimurin. Good morning po. Good morning po, amo. Mumunang Domingo ning panahon ng Kwaresma. I Kristo, tiksuanan ng demonyo, kimyaliwang paralan. Dapat baluta mo yung tukso, lilipas mo, lalabas. Dapat nang kay pakpalita mo ing tuto, ing manatili, keng bage lalabas mo. Karing panahon mi kasalata mo dinaniti, mangyatang kapatawaran ken Diyos. Itangan po. Aminan ko, king Diyos, amayupayang tuto. At kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uling nita, panagapo ko, kangnuwa na Mariang kapilan mang birhe. Karing sablang anghel ampon banal. At kaya kayo kapatad, panalangin niyo ko king Diyos aginutam. Ing Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, inubog me ing tao iba't king alikabok, at pengisnawa me kaya ing espiritu ning biye. Dapat ginulod siya keka at may kasala. Kaniting panahon na nimpamanisi, adwan ming kaya kang pakalulo. Ibalik mo kaya kami at king biye mi, ing pigtagumpen ng anak mo, alang-alang kay kami, kapamnataning kamatayan na king krus, huling mabibiyaya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. Moses nga naking balayan. Kwananalakanita ke kayo ning pari, ring lulanan at ibilino king altar ning ginong ke kayong Diyos. Kay bat na nita, sabyan niyo arapaning ginong ke kayong Diyos. Metong yang aremeyo itatako at alang tuknangan. Malatiya pa mo ing pamilyana, inyang mintaya Ehipto, at karinya menoknangan. Dapat din natanging panahon ameging marakalya, maragul at mayupayang bansa. Mayap ing meging trato rake kami ring tao Ehipto. Pepasakitan da kami at gewang ipos. Kanita minaos kami king Gino, ing Diyos daring makatuami, at pekiramdaman na kami. Ikit na ing pamagdusami, kasakitan at pangayalipusta. Linigtas na kami iba't Ehipto, king kapamilataning upayana, ning bage makapangilabot, at dapat pagmumulalan. Dela na kami keti at binyene iting gabon, nung nukarin mataba ing gabon, at labis-labis ing kabiyayan. Inyangin ning aldoy ti, darala ko para keka, o ginong Diyos, ing mumunang bunga na ning gabon, abinye mo kanako. Kay bat na nita,
Iya pagyu king arapana ing daralayo. Siklawod kayo at sambanye ing ginong kaya kayong Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pagibat tamo po karing dalit. Patnubayan mo ko o Ginoo, potang atina kong king kaligaligan. Ulitan tayo po, patnubayan mo ko Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Ing ninumang lalapit king kakatas-katasan na Diyos at manatili king lalam ning kayang kayupayan. Malyari ng sabyan, ika ing kaking santungan at kambilan, ika ing kanakong Diyos akakong panaligan. Patnubayan mo ko o Ginoo, potang atiko king kaligaligan. Alang dugpa, kekang emayap, ni sakit amiras king kekang tuknangan. Karing anghel ning Diyos, penabili na ka, banmingat keka, no karin ka man munta. Patnubayan mo ko o Ginoo, potang atiko king kaligaligan. Ingatan da ka, karing karelang gamat, banding bitis mo, karing batu, ela mitalusad. Kekalang damusakan, ding leon at ding ubingan, ding leon at mitmong bigsikan, at ding ubingan akamandagan. Patnubayan mo ko o Ginoo, potang atiko king kaligaligan. Nga na ning Diyos, iligtas ko retang malugod ka nako at idepensa. Retang tatanggap kako bilang karelang Ginoo. Potang mausla ka nako, kakulang pakibatan, kakulang saupan, king karelang kagutgutan, kakulang iligtas at parangalan. Patnubayan mo ko o Ginoo, potang atiko king kaligaligan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Ing sasabyaning kasulatan, anti kaniti. Malapit kaya kayo ing amano na ning Diyos, at yu karing labiyo at karing kaya kayong puso, ngako wari, ing kasalpantayanan ay ipanaralmi kaya kayo. Nung ipasyag mo karing kaya kang labi, i Jesus ginuya, at paniwalan mo king kabubusala ning puso mo, king pepasublyaning miyening Diyos, miligtas ka. Uling maniwala tamo, king kabubusala ning puso tamo, at uli na nita, payala na katamong kasalanan ning Diyos. King kapamilataning pamipasyag tamo, king kasalpantayanan, miligtas tamo. Nga na ning kasulatan, eya mabiguing ninumang maniwala keya. Alalang pamiyaliwa ring Hudyo at ding pagano, ing Diyos ya naman ing ginura ding sabla, at labis-labis na lang bentisyonan ding sablang mamaus keya. Antimoy sa sabyaning kasulatan, miligtas siya ing ninumang mamawos king lagyu ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapuban parangalan ng maya pabalita. Itangan po. Emo bukod king tinapeya mabibiyeng tao. Nuneking balang amanong manibatan king aspuk ning Diyos.
ing Ginoo manatili kay kayungan, at keka ang temurin. mamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Mekoy Jesus, king ilig ning Jordan, kipnuanan ning Banal Espiritu, at delanan ning Espiritu, king disyerto, anong nunet tiksuan ning Diablo, kilub na ning 40 aldo. Eya bitasang mengan, nanuman, kilub dareting aldo. Inya tutuyang danupan, inyang milabas la. Nga na ning Diablo, nung ikapin ning anak ning Diyos, yutos mo kaniting batu, maging yang tinape. Paikibat ng Yesus, ing katutuan sa sabyana, at ing kasulatan sa sabyana, mubukod ing tinape ya mabibiying tao, nuneking balang amanong manibatan king asbok ning Diyos. Kay ba't nanita, inukyat na ning Diablo king matas a lugar, king metong asaglit pe, pakit na langan kang Jesus, ding sablang kayarian ning mabilog ayato. Nga nang ning Diablo, ibiye ko keka ing sablang kayupayan, at ing sablang pibandyan na ning yato, uliniti, yabiye mo keka kanako, inya, ibiye mo kukeka, nung buri mong ibiye ko. Itingan, maging keka, nung siklawd ka, king harapan ko. Nga nang may kibat Jesus, ing kasulatan sa sabyana, samban me ing ginung kekang Diyos, at yamong bukod mong suyuan. Kanita tikinen ning Diablo karin Jerusalem, at dela na king taluktok ning templo at ngana, nung ikapin ing anak ning Diyos, luksuka ibatken, uling ing kasulatan sa sabyana, itubod na lang ning Diyos ding angel na banakang ingatan. Sa sabyana naman, sa puwanda ka ring sablang karenggamat da, banela manasakit ding bitis mo karing bato. Pekibat ng Jesus kaya ing kasulatan sa sabyana, may sukat panyubukan ning Ginong Diyos. Inya, ene atokso ning Diablo, Jesus, karing mialiwang paralan, likwane, king mapila na panahon. Ing maya pabalita ni kayakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Kilagyo ning igpam po ning anak, po ning Banal Espiritu, maya payabak po kayo ko ngayon. Buri kaya pong gamitan ng salitang Ingles, keng tukso. Keng English po yung tukso, temptation. Ating salitang temptation, anay kalapit ka rin salitang panibata na siguro nitang peka root word na itang temp. Temptation as temporary. Pareho la panibata na. Temptation, temporary. Kempisamban, natin lang aus keng pibandyan, material. Ang yan pong ating katamong accounting kempisamban, the term they use, kareng physical resources of the church. They are necessary, they are good, they are useful. Ingaus na po ning Santa Iglesia, kareng kayang assets, temporal goods. They are good, but they are temporary. Deng mapalibuntok kaya kayo. Deng kaya usda kayong English, temperamental. Itang agad lang mikakaluko ka mo. Pero it also comes from the word temporal. Itang kakamuata mo neng kay, ngeni mo, kay ba't kalingwan mo na. Itang mitas ka presyon, kay ba't milabas na. Itang kamua mo. Nakaman siguro mo ang 5 aldo, siguro may atake na kanita. Itang they come and they go. And iti po yung kikata mo sigurong pigunaman. Pwede da ko pong kutnan. Kanita pong penamdaman nyo yung tukso kimbiyayo. Na ano man ito? How did you see it as something temporary? Lawen niya po itang panahon na may tukso kayo king na anumang paralan. Wari, aus da kayong Tagalog,
pansamantala lang, lumilipas lang. Tentaciones is temptation that is just passing. At magi niya pong kasalanan ng metong alalaba sa bagay o itang bagay ang pansamantala o lumilipas sa Adaran Tagalog. Siguro nagiging kasalanan when we embrace the temporary in exchange to the permanent. Halimbawa, at ika nga kilalang malago o masanting o medyo masanting makyabe. Pero talasawa ka. Itang tukso nga ita, lalabas mo. Pero yung permanenting, talasawa ka. Yung kasal ka. Yung kaya kang permanenting pangatao. Jesus was able to resist temptation because he knew the offer of the devil was just temporary. Mangan ka ngayon kumabsi ka ngayon pero dumadap na ka na naman. Itang tuksuning tinape, daratang, mangan ka mo, may kabsi ka mo, nakaman kumabsing alanganga. Nga naping Jesus, nino man ing mangan kinganakong katawan, nino man ing minum kinganakong daya, meya, kimbiya, alanganga. At dumanop kapilan paman. At mo itang what he offered to the Samaritan woman. Amika, pinalapurin may asawa nita sa Samaritan woman. Labing metong layata. Kalakal rin asawa na. Pero sabi na, maybe she was never satisfied with one relationship. Pero sabi ng Jesus, sasakluya ketang ka sasakluya ketang talaga. Pero nung minum ka, king danum, manibatan, king kayarian ng Diyos, sa babiya ko kaya ka, nakakumaw. Because what you thirst and long for are something that are temporary. Anyapin po, lawin nyo po rin, neng kayong paitukso ka king meto nga posisyon, kay ba't? Ning mapila na po nun, potang yalina itang term, yari na. King obra, pwede kang vice president, president, manager, okay yan naman ta. Pero itapaitukso kakaulan mo ita, nabala mo yan, ang biye mo ita, bakit? Potang mag-retire ka, milakoya naman kaya ita. Things come and go, only God remains. These are empty promises, mga ungkag na pangako, walang laman at hindi totoo. Lenye po kalaramin, demonyo. Siklot ka kay ngarapan ko, akakit mo nga, di hanggang kayariyanan ninyato, ibiye ko nga kaya kayan. Kalaram na Ala na yung capacity to give. Nga usda nita, fake. Temporary and not true. Ala na yung kakayahan ng demonyong ibiye na nga kaya katamo yung gamburi mo. Though sometimes we begin to feel, pangay kwake niya, kwake pa itang, po pa itang. As if when we do not have the sense of enough in our life, we will always chase after the more. Pasibayon kaya po, when we do not have enough in life, we will always chase the more. Potangay mo pa, atanggap kimbiya mo, okay na ako kanini, sapat na ini. You will always be a slave na tatagalan mo yan, tatagalan. Bisa ako pa, ditak pa, dagdagan mo pa. With Jesus as a strong foundation, may tukso, bakit? Ketang lalabas, ketang temporary, may silo, nakinauling lalabas, ing kayang kinaul, ing kayang relasyon king igpa, at king amano ning Diyos. Ama natili, the Word of God remains. Misan po ating kung matuwang kakaluguran, God bless his soul. Mete na po yung kaluguran ko. Yung kaluguran ko po ngayon atin lang pong maragul bodega. O neng pangadakal din karelang negosyong bodega, mga po pong ice plant sa... O neng atin lang policy. Merakap kang kinangwa, king paki bodega do, automatic, milako kobra.
Masalesela po sweldo rin magobrada. Kilala ko po rin yung boss na masalesela pa obra. Pepay tuksuya, tang metong, minaw siya. Sir, ikay po, makanyan, kerakpanan niya po. Megpaluwal niya pong laman keng bodega. Deta pong bodega da, papayar kilada lamo. So itang laman yung bodega, yan namang karela. Tang warehousing facilities. O neng pabodega dam, kabat mamayad lang rental. Kinang wala ka rin. May rakapyo, itang magobro. Kaya ba tinaus de itang boss da mga? Gewa na itanga na. Ay, rugo nga na. Beba na yung telepono, nitang matuwang migi bodega pong maragulan negosyo. Kaya ba't kaya benak kaya sa ken? Father, ot makanyan ne. Paituksula rugureng magobra, kasaleseda na biye. Ot pek palit ning permanenti ng obra. Kaya tang mapila na linwaldang magkanong goods. Igit siya po yung tukso. Pekpalit na yung permanente ng obra. Kaya tang bagay sigurong pilansa akong linwaldang gamit ng mapilan mong aldo. O ita po yung tukso eh. Kalino? You succumb for the exchange of something that is fleeting, that is temporary, pansamantala, lumilipas sa mga bagay na nanatili. Nanula po rin manatili? Pamilya. Kapatid. Biyeda rin may asawa. Ingke kang tingwanan, your own commitments in life. Then, manatili la po. Kunyari mo, may kapatid kayo. Neng kayo makalungkot, may kapatid la. May pagdemanda la. Kapirasong gabon. Itang gabon na ita, potang matetana. Tabalo ka rin, Uya Miras. Pero pakpalit mo itang kapatid mo. Pero kaulan mo yung kapatid mo, manatili. Ang yang nano kakule buwak, may tuwana ka, may naliwa ka citizenship, may palitan kaya piliduling, may kasawa ka, may kwaltayang metong, may kaluluyang metong, may kakapatid kayo pamurin. Karayang may asawa, pwede nga kong pipatin. May pagtampo kayo, sige. Gambisa ako may pagtampo, pero tandaan nyo, itang kaya kayong pipatin na ito, lalabas mo yan. Don't be so temperamental about it. Because what is more lasting, may kahalugod kayo. At binukod at biklod na ko ng Diyos. Ngayon po, I appreciate the perspective of temptation from the perspective of its temporarity. Potang lalon mo yung tuksok, imbiye mo, lalabas mo yan. Sisikan ka, uling ating kang pikalawatan. Bala mo, potang ating bagyo. Wari po, potang ating bagyo. Ang yangan tiya kasi kaning bagyo. Kaluluwal. Paboren mong lumabas. Datang at pasibayon kayo po. Ang yangan tiya kasi kaning bagyo. Datang at siguradong makoya. Lalabas siya mo. Katutuki kayong bagyo. Ganapin din kayanakan. Pag meron kang pinagdadaanan, huwag ka lang sasamangan. Tumambay ka lang. At ang anak na. Kasi biyande po rin anak ito eh. Pero, good relationships, lifetime friendship, family, relationship among siblings, among children, our professional commitments, our identity, this remains. Tala po pakpalit. Maginta mo po sanang masikan. At subukan tamo po ini. Put that framework in your mind. Those things that are passing, sabihan mo, potang atilang pipapaten. Pabre niyang pipaten to. Potang akitin, marinela man, uling malatimong bagay, kumpara king mas matibe, manatiling, ulaga, ding lugut ning Diyos kay katamo, at kay katang pamiyabi-yabi. Pwede da ko pong din ang assignment? O ni po yung assignment tamo ngayon ng Kwaresma. Nanula rin bagay ang manatili, kimbiyatam. Tang mayap, at buritang manatili. Ngayon ng Kwaresma, kaulan nyo larete. Renew. Refresh. Nung kailangan tang mamatawad o mangyad patawad.
nung kailangan tang magbayo, o mga lingwan, bangkanita mo, mawala, ing bagay permanente kaya katamo, then so be it. They called it fasting, or abstinence, or giving it away, uling burita mo manatili ing mas maulaga. You can identify them yourselves and hold on to them when temptation will be passing by. At ko pong bring ikwento kayo. Minsan po ating hermitanyo. Yung hermitanyo, siyempre, kay libutan na ng disyerto. Ating may kisilong kayo nakan, ining kayo nakan, lalabas siya ka rin, uling bala mo ining kayo nakan. Trekker po, trekker. Ito ang lalakad mag-trekking niya. May kisilong niya kayong hermitanyo. Kaya ba't, yan tang makinom yung danom kayong hermitanyo, dininaning danom ng hermitanyo. Sabi na, ning anak, o talakang marimlan danom, ano? Bubula ding hermitanyo. Yan tang makilukluk ya, yan talukluk ya, taluklukan na masya siya. O tala na kamang kutsyon na, luklukan. Kaya ba't ano karakal kukutang ining anak? Because he was used with the comforts of his life. Kukutang na kayong hermitanyo, o talakang makanyan, o talakang makanyan, o talakang makanyan. Bubula ding hermitanyo. Yan ta sigurong sinawa ng hermitanyo, peki bata ng anak, kitna niya naman. O di ka, malatiyang baging dadala mo, na makabakpakya mo O di ka, lakang dadala, malatiyang baga na. Ba, may kiba siya ng anak. Ba, syempre nga na. Lalabas ko umuke niya na. Makisilong kuket yan na. Marayo ko papuntalan. Nung mabayad siya yung dadala ko, pote, kumiras nga na. Kaya ba't nga ng hermitanyo kanya? Makanya niya naman pakibat ko kaya nga na. Anyala akong nakalabagay-bagay, kaya tiyato. Lalabas ko kaya tiyato. Pangapeka bayat ko, pote, kumiras. Kaya mas marayo kong pupuntalan. Maybe temptation burdens our life. It gives us attachments that are not necessary. What is really difficult because of our attachment to these temptations, we might not reach our real destination. Nga na po nitang metong kasebyan na basa ko, a good man is like a solid rock. Rains will come, storms and flood will pass, it will remain. May God bless us all. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Talakad tamo po, ipasyag tayo, yung kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu. Linalang king banwa at yato. At kang Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Tengagli king upaya ning banal na espiritu. Nibait kang nuwa na Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Nipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King Katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti. Banmukum ka rin mabiyang ponme nga mate. Sasalpantaya ko king banala espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang miring miete, at king biye alananga. Amen. Manalangin tamo king Diyos, ban pagkaluban na katamong grasyang tuki king Ginu, at king pamaglupig karing sablang tukso karing king biyatamo. Nga tamo pong manalangin, Ginu, ituro mo keng lumaban at magwagi king tukso. Ginoo, ituro mo keng lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, kapilan man sana, era lilibayan upayang makayato, ing katungkulan dang magsilbi, king pamangailangan ding kaladwa. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring pamuntok ning estado, mirinan lasanang diwang magsilbi, king ikakayap ning karelang balayan, at emo bukod king ambisyon dang pampolitika, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring darano, manakit lasana at mabiyasang palto pamangan, ibat ka ring lelanganing Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lumaban at magwagi king tukso.
Para kaya katang makitipon keti, ban kambening Gino, mabiyasa tasa ng lumaban kintuksong daratang kaya katamu aldo-aldo, ipanalangin taking Gino. Gino, ituro mo kayong lumaban at magwagi kintukso. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. Ingega na gana lalabas mo. Ing ginuya mong manatili. Karing panahon, may sambot kaming tukso, Gino, patawaran mo kami. At saupan mo kaming kumahol, kingkaya kang magbayong lugod. At titingan na doon may kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Sarap. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katang daon, matanggap larapanan ng Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Gino, iting daon karing gamat mo, kaya kapurat kaligaya ng kayang lagyo, kaya katangga sa plala at ng mabilog ng banal na kapulungan. Ginugawan mo kayang karapat dapat midalake ka karetingain, mananasan ng iting sakripisyo, sa upana kaming mibayo, karing kaya kaming biye. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuma natili kay kayungan, At kaya ka iyat antimuri, nayo reng pusuyo. makayat nano king Gino. Pasalamatan tayo in Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos kingalanganga, lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristo ang ginumi. King apat apulong aldo, ning pamagayuno, gagawan mo keng metong banal la panahon, ning pamanyupil king sarili ming panahon, niting kwaresma. Kapamlatan ning pamigsakwil mi, karing tukso ning demonyo, tiro mo kaming miwaksi, king makasalikot ng kasiran, niting dewakan. Kanita, makapakirake kami king dulang ning tauling apunan, kambe ning dalise a puso, hanggang king dasnanan ning kaya kaming kaganapan,
mi pangakong kayarian karin banwa. At ulinita kambe daring sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makiabe kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o igpa, ikang panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami mariari lang katawan at daya ni ginuming Kristo. Bayami daon ko sang lupking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat siya kaya kapiraso ne, binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting ka na akong katawan, amidawon, para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kingwaning kalis, pasibayang pepa, salamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya nimbayo talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para rin sa blang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni Kasalpantayanan. Inyang yani gaganakan mi o igpa, kamatayan pamanyubli ng miyebye ng anak mo, daraon miyakeka tinapen imbiye kalis ng kaligtasan.
Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami nga sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpay, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban ming ganap king lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, ding sablang pari, ding sablang Obispo, ading hanggang malugod na susuyo, sasaw, magobra, para king kaya kaming kasalpantayanan, para king kaya kaming parokya. Ginutanggapan mo po yung kapasalamatan daring Salonga family, para king kapasalamatan, king Aldo ng Kebaitan, Helen Galang, Frank Conanan, at Paz Sikat. At karing hanggang kapatid ming magmasusi, magpasalamat king Gracia ning Bie. Ginutanggapan mo po yung kapasalamatan ning kaya ka Santa Iglesia, at king malagwan ng kapaldanan ding kapatid ming Masakit, Cristeta Lumbang, at Merla Mangalos. Ganakan mula naman ni kapatid ming Pepaynawan at Manenayang subling mie, ading sablang Meangu Abie, Marcelino Suba, Maria Paula Lumbang, Amparo Galang, Elio at Pasensya Galang, Cesar David, Amado Huco, Raymunda Velasco, Hilaria Manalo, Father Marlon Conanan, Soledad Gamboa, Natalia Sikat. Yuli mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya lang angga. Kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol, San Judas Tadeo, kaya kaming patulunan, at ding sablang santo at inupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Kaya katang relasyon keng igpa manatili. Mausta mo kaya, bangeta mi kasala king tukso. Nune king amano, bigyan na kaya katang. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing king panahon mi kaya kang pakalulo,
Parati kayo mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ing kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia. Pamayapan mo yan po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan, ing ginuyang manatili sana kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pasyag tamo po, ing kapayapan, karing kaya beta mong sisimba. Kapayapan po kayo. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus, sa milalako, king kasalanan ning yato. Mapalad at nuwan laring sablang mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may ang amana mo, kumayap na ako.
announcement. Please be reminded that on Fridays of Lent, we continue our cluster Stations of the Cross and celebration of the Eucharist. This coming Friday, March 15, our Stations of the Cross will be held at Cluster 2A, starting at 5 o'clock in the afternoon, followed immediately by the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening. Both the Stations of the Cross and Mass will be in English. There is no Mass in the parish church. Let us be one with our parish community at Cluster 2A in the observance of these Lenten activities. Thank you. Talakad tapo. Manalangin tamo. Ikpa, kaniting pamakinabang, pasulungan ming kasalpantayanan mi at kapanaligan, at patibayan mo ing lugod mi. Saupan mo kaming mi biye-biye, agpang karing kaya kaming amano, at pagdulapan ni Kristo, ing tinapen ing biye. Ing ginumi, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing ginuman natili kaya kayungan. At keka antimurin. Bendisyonan na kayong Diyos, at bendisyonan rin kaya kayong kaluguran na pamilya. Igpa, ing anak, ating banal Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa mi daone, umeta mong kaulan ing manatiling amano ning Diyos ating lugod na kaya katamo. Salamat, King Diyos.